ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 or 96129 Ka Executive Committee jeng Khasi Hills Autonomous District Council hadim la depan pas pat minjur jeng Khasi Hills Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rule arajar posau mentagasni gar pulai tri unailar kan phatno syakatna DCA berkumjuru sholat ke jela baniyo ya ke minjur na u Hagar gaji penbet renti i constituency berogishnong klara no shikiwe constituency beran hadu shispa ni pusau ligishnong bat kini gaji penbet klajan yeseri bagaji tap vote kum election MLA Habikar mikla bathai ke board di malawai ke dorbar bekerpang Deputy Chief Executive Member uba pencingan NCM ulong baga samoy trekam kan kutno akasantrik ubnai nailor bakan syong haka sorkar jela man penbenano ik election MDC Pamtagasni kinala wanpa sekaniga Khasil Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rules arjara pusau kanek amendment rules kadai na kabenta bandi organize biang ikishnong na kawai ka konsusi chawi konsi bakat pala ban balance yaki jingdon jungki nong thapot fi kidon kandiat kumna nong po kapaham so bar kabari nong po nya bu no hajirang nang bahkan kham biolong matjan kayo mo long ru kabade hanu po konsusi haga MDC karba haga MLA kadeha umsning ya kayo mo long ru nila kan lang no baka umsning na takidon kandiat ka ni kum kala parang kanora na soran kham mira no cha mai nang bakan nong kandiat kan balance ka bot kidon ka to ni gishnong na mausun ram kum karaiba nong mai bakat to ni gishnong mira no cha radikor ni nang taka cliff koloni karisa koloni ka Tripura Kasel ini kilong atat sebat ka lain kra isim na nong tumai ibu no ha lain kra nang ka sauli ka lengkin ka mausir ini ki hab ka chinong maupat ki babor kata ki hab ha ka lain kra ini ki man phai no sha maukhat penthon kra nang ka lum dobar ka lum sopo ka men sain ka kanjat football ki babor kata ki hab ka lain kra magini ki lalu atat sebat laban nyala no syaka mau prem lawan nang kumka lum singai kepada bersuka hapo lain kra la no sya nong kimai kum juru ka mau pat ka babor syaka ka don haka mau lai nama klai kan ngawan ralang no bata mau khar penthorm kra kidon ka tukun gisnong bang tia po lajjan lago siang mau kendro ini bersuka ki hab ka nong spung soyong tendri ka kham jingai lara no haka mau plang dingye nangta akajing ide parki sinong na pariong konsi ki bahap hanong stoy ni haka MLA ye kituru ngilara no kum kse kolong marngor berjuai tuai nangta kidon ki sinong ki bahap ka pariong motoraisyan boros kata haka MDC kat bah haka MLA ki angat haram rai ki kini ki sinong rung ya permanang no haram rai kenang bukan suk itu nangta ka ne ka mau ko maru ka ba dai boros kata hanong stoy kum gaji ko aji pai ma warna no syapo ramrai nang ta kidon kisnong na po ramrai jerngam kiba hap apo ka mo sundut hagamele ya kini kisnong ru kum ka meniar ka kriang rin ka siara kini ru gila wanda no na ramrai sya mo sundut ka diskyang ka badan bersekta ha ramrai nama kalung atat sebagai nostoy ngawan ra no sya nostoy nang ta kidon kisnong ki bahap apo ka mau sundut haka MDC ker bahaka MLA ki ada ramrai dia kini ru ngilawan ra lang no haka ramrai kenang bakal bensuk kaju ka MLA konsusi kaju ka MDC usi kumgi malang kasi ki malang joypur ki sildubi batum ta terter kidon kisnong na po nong stoy ki ba broskata ki ngat hanong stoy MDC konsusi kat ba haka MLA ki ngat mau sundut kanong stoy ni gala khambun parat ginong thabut ngila sim no igri gisnong na nong stoy ni rasha mau sundut kita kilong ka risyang ka maulang riang ka mau kenjon babun gisnong ter nang ta
Kaya jadi berka melim. Namar baka ni ka mau kriya ka baka mau pelang baru kata. Ka baka misi kingat ka melim. Namar baka kenang baka pensuk la lang no siapa mau pelang. Nang ta kan kau mau kasiang ka mau diang kini baru kata ki hab alai mkra. Dia namar ba ki long atas lang bat ka soreng kam la ai no sya soreng kam. Kalai dang suai ke baru kata ka panong spung lara no sya mau pelang. Nang ta kanong rim health ru ke baru kata ka lai mkra la sona no semai. Kini kilong ke adjustment yung kasle committee ka bangyo ban pas da house pali sa fashion government governor bangyo ban. Ngapong makrai namar ba ni perkhat ba ka melim kan yo kala hamrit ni adjust no igam pelmakai bat ka melim. Kidon kijaka kia haplong kum ka MLA kaju ka MBC kaju. Tambah gini kisno asor khap sor ngima ban le kumta namar ka bud tribal tingi haban chim hinang nen ta. Sor ki bun ki long kum long MLA MDC ai no ibe aran nen ta ba jan e opri. Kum penos to ngai finos la no sto no. Kum penos to. Kane kisno diskiang Kani kesyong diskiang, haka MLA ka hap haram prai, haka MDC ka ngat haka MLA ka ngat hanung stoin, kani ka diskiang hang ni ong pe huang batai bai pindiat, naka 20 haram prai ni atcha nong stoin, nai ni atcha nong stoin, snapa kani ka diskiang kajan has ndak ba nong stoin. Kan bah ka MLA pada ngat ramprai. Tingim long balong ba namar baka hap ngi khanyat lang namar jan parat nong stoy. Tingi wanra nong stoy. Kamu ge per ke MLA MDC. Ung tolong plang ru. Syarani kon la poi saupu new kilometer. Kan bahang ni ngi hapo musnam ka de tang arpo kilometer. Kum kita ki adjustment ang tang ibon adjustment. Kata ka syong ha look out jong government namar na kam jungi kelong ba kumbala eksterngi hadu sandri ku satembar. Ka duty jungi ke long ban pendep ya ka kamram bar ngi subsanat ba minta ka sila komiti ka pendep adin bangila exercise ya ka sila komiti bar ban snap ru ya stakeholders kata ka syong ha look out junga government but governor yim ton be banong namar ba ya mentahi yangi extend tang hadu sandrik satumbar tika syong ha ka misdam junga government Kaya report kan poi so lot by today or tomorrow poi Pi kibabon pin kan pin patla ai ka mulai ngin patla ale kadang do dia saupu tam sanpu duna namar ka jing ka mulai ka long ba gidon ka tuka gilong kompak in area dia na trawo gi sushim no tangi ka mau pat ka yo masan hajar tam kampat da hiarthat kanong ston minta ka long balance na mangila ayat lang tiki pare tiki dia hakap shlong ye kum kalaban mau prem kum ka jiao kum ka kamau harapan dorong pra menta alis ka poi syaki 25 plus nearly 60% mula kan airborne. Kamu kumnikin. Gidon arp pundai konsumsi MLA MDC. Naki arp pundai. Lesel ra ko piong kumnu kumba khat pra khat khandai ni arpo kinlong kumbalong hi ki MLA MDC. Lain no gitu gi nyau pratali namar bagi hak sor hap ya balance cin. Kalaban mentangil at ya ka at ya ka Waris lawan. Gini. Ni ada ka lum dorbar, lum sopo, mensain kenjat football. Sya nalaim kra malki la charlaban, la kampus. Okay, no doubt ke jing shishahi bahaka jingilang juga MPCC menen kasni. Ki babon hi ki race be ka agenda ke jing telang jungi hangni. Bari ka ni ka kam nakaliang jongka jingilang nila endorse president bat ki parti ki leaders haka state congress committee ke jungi ban discuss ban pej benia habaro kiliang namar ba pia sufui ka objektif baru kata bani trilang ru kadai nam taka cost jongka interest jongki briu jongi atrai kum banga pengen mau bang system ngido naga very crucial situation gibabon ki bill ki balong very crucial gibabon ki amendment haka sidil hangtai tinggi ko bala kumnu bani contribute lan haka isi ya haba kadon ka no ka jingong na kileng ki nong kasan juga parti ya kata ngin sanang pulih pria fi kalong kani ke election it is a combination of many factor kamut ba mo
tang bai trilang kan ta ya ka parti ngamul banong ma kan nom taru lese hang ni hang tai kindon ki minor tenrei kadang kam gai quality jong candidates ka parti jungi ya kongres abang don hang ni mistik bai banong ban pendek ke dor senam mistik bai ban pendek ke dor bar hima dor bar right mistik bai ban penthanya ka sik sidil te kamot kum kita ki kam araisan banong ba kan kita hagilation tenrei ka shulong ba apa kadang ke people snow ngin haban pe beriak dia pi ka ba ma yang ni ka long ba kai ka amendment propose amendment pantip no kum ki village council kawai ka village council kan klop lang south sandali kishnum ya u president u chairman jong ka village council njet in pelong election da ka state election commission te kum no try a very serious issue menta kijano ki ketang jong ki right properly kijano ki ketang jong ki hima ka amendment ka pisat ki ai bon ken tende lagi du no ikata nang ta ki babon ki wi ki issue tenda kata ngisngo bala kumno ngi ban ya trilang nam ta ka interest jong ka jela ka jong ka dikasi gitu ni ngidon lang ka jong ka contribution nakaliang ki MDC jong na NPP na wi party ru ki contribute ngiru contribute te habai contribute lang something is beautiful jadi lang im contribute lang pisu tentang ilaj ang niang tai dika jinte lang kalau nam ta interest jong ni em jubab jila pasiaw lam ki porlok jong nomor bala lagi apa sih orang ni lai coban rumah pot darbar lai syong kat berki porlok MDC baru koi discuss dia pukul kami kadang jong ndre ji sya kadika collective views jing baru koi